Hello everybody, I'm gonna show you our birds that lives inside our house. They come and go as they want because the front door is always open. They fly in and out of the front door all day long. Niabot na sila guys. Dito na sila sa gawas. Nangitag pagkaon. Sila rin naghimuan ng ilang balay. Luoy man pud among pawaon. Sahira po, diba? Sahay, manglupad din sila. Labi nagmabanaan sila sa balay. It's a night time. Ganyan sila pag gabi na. Tumitingin sa akin yung isa. Maya-maya matutulog na sila. Ganyan sila. Hello guys, nangatulog na sila. Oh, nagmata pa. Matulog na sila do. Managtiayo na sila. They are a couple. Murag buntis na yung asawa. Kaya sige na maglumlum. Nakaanak na sila kaduha. 2 times. Nagsige pa man sila glihok-lihok. Lihok pa siya.